Target broj 2, Busi, tu je Atina kroz sredinu, Firenca kroz polja, Džekrem četvrta pozicija iznutra, Rade Korbači skroz polja, Firenca sa Željkom Ilićem, poslednji napad Firence iznutra, skroz iznutra, Busi, Firenca, Firenca, Atina. Žestotu borbu, završnici vodili su Busi iznutra kroz sredinu, Atina sa Mijazijem i skroz polja, Firenca sa Željkom Ilićem, ali vratila se Busi i na kraju prva prošla kroz cilj. Narednje u redu sledi proglašenje pobednika memorijala Šivadina Pantelić. Čestitke za Ivu Vidanović, Miloša Milojevića, tu su i braće Vasić, Miloš i Dane. Vreme pobednika Filip 23:08, Busi posle drugog mesta u